ابرای آخر تماشاوان ایجا توی دیسا برنامه فقر و پرسا خبردان مه ایرو پارستان مافی مروا یعنی پارستان حق مریا. بله تماشاوان ایجا دگل قرنا دا دگلک دما دا بندا انسان دوا حقی خواهد کرد. او یکا دبو سبب یعنی بنگاه شورشل کیجان اروپا دادانا در باز کرنه و سجوان هر دولت کدره بندا دخواست جبندست زلمه درکه و حقی خواهیانه جیان خواه رنگی باش بده در باز کرنه. او یکا گلک جارا حاتیه نویساندنه یعنی قانون دا یا جارا دولت دا پشتی شورش دا. و ساجی شر همدنیا یکی شر همدنیا دو دادا دما ظلمه که گلک مزن سر ملت جویا ملت مرتب اندوین سیگان و ساجی گلک ملت دنی او فقره پیش دانی که تمامی دنیای بده قبول کرنه قانون که جنوی بپارزه مافی بنده دست زور داره اشعالی زور داره ده او یکا بود قانونک و هادت قبول کرنه دهی قانونا پیشن سال 1948 یکیتیا نتوادا او یکا هات قبول کرنه آلی همو اندام اوی رخستنه برکو همو یعنی قانون هر دولت که ده او فقرانه هبونه لئید اوه بو قانون گیا تمامی دنیا بو کیجانی تی حکم دوکه سروان دولتا سروان دارا سروان حکومتا کیجان گری بپالیزن مافی انسان کیجان دولت آنها دجین اساجی حقی هر جوره بنده او یکا هات ناف کرنه دانزانا مافی مروا آلیه که اون ده قبول کرنه سال 1948 دا فقره و ابو که هر بندک هر انسان کیجان و دولت دجی حقی و هی حق سوسیالی حق آبوری حق کلتوری حق جینی حق سر بکار زمان خواه خبرده بکار و عرف عدد خبر در باز کرنه تایبت اویکا جی هات حکم کرنه سر ازدخانه جی سر ازدیا لی گلک درنگ کیجان پرسه و حتی نی ظلمه که مزن ازدخانه ندید حقوق ناس ازدیا چلنگ ازدیا لهنگ ازدیا وان قانونا ندانه خوات جبوی پارسنا مافی خواه چو هم دوینیم پی فرمان سال 2014 دا گلک لهنگ ازدیا چو دیگوتن اکتیویست او قانونا بری خدا نوی قانون وقتی بکارون حق کلفت ازدیا حق زاروک ازدیا حق ازدخانه بتایبتی تمامی بدنه پاراستنه چون که بری ویه که لهنگ ازدیا اکتیویستن ازدیا او کارا دکرن لی نش بوی ملت خواه نش بوی ازدخانه لی چه وقت فرمان قومی ظلمه که مزن هاته سر ازدخانه او تشتک میجی ازیاده هشیار بو که حتی نی اوانا خواه دوا مافی خواه نکن حتی نی خواه نپاریزن کس و یکی ناکه و او یکا بو دست پیکا و یکی که لهنگین ازدیا دست پیکر هم یکی تیا نتوا داجی دوا مافی خواه بکن اساجی هر داره که او دجین ام اساج دوینن وقتی هر داری که در ازید دجین لهنگ کنه که دوا مافی ازدیا دکن ام هل دن وقت خوشکم نادیا مراد بو لهنگا پارسنا مافی ازدخانه کلفت ازدیا که جم باند کرد وقتی کچ ازدیا وان کسا که کتیا بندست که هاتیا گرتنی و برنه وقت کنه وقت خلاموک برنه ددنه گرتنی و دنه خواته دوا مافی وانج کرد و ساجی پیش دا چو بو شاندا یکیتیا نتوا گله کچی دنیج وقت فریدا خلب عباس وقت لامیا بشار وقت گلستان رشو وقت نارین شامو او هر کس بو لهنگ هر کس بو هر کچک بو وقت سترکش بو ازدخانه در حقا پارستان مافی کچا مافی ازدخانه تیبت اساجی زلام ما خورت ما اساجی وقت میرزا دنایی وقت ساشک سلطانیان وک مراد اسماعیل وک گلک کسی دنه که دست بکرن باسا مافی ازدیا بکن گیشن آرمانجا خواه و دکارن روژ ایروین به قوات خواه تیرا قوات خواه و تیرا زنبون خواه تیرا مجال دست وان چطه بکارون دوا مافی ازدیا بکن دوا مافی هر ازدی که تیبت و تمام ازدی خانه بکن و ایروژیش بوی شروع کردن چند پرسا که جان می حاضر کردیش بوی میوان خواه امی خبردن تف شاند یکیتیا نتوا لهنگ یکیتیا نتوا که جان تو قبول کردن بری
سرسال 2019 مها قانون ده هاتو جبارتن وک پارزوان ماف مریوا آلی یکتیانته و دل قمار ارمنستان ده و ساجی گچه که ایزیدی خابخش گلستان رشو کی جنب بو پارزوان ماف گچو خلفتن ایزید خانه ده دما فرمانه ده تماشا نیجا چاو مگود ایرو برنامه می داستش میوان هنه میوان می پیشی گچه که ایزیدی شنگال خوشک گلستان که جان دست بگیره کاری پارزتن ماف مریوا ده دما فرمانه ده خوشک گلستان چاخی تبخیر تو بخیراتی پروگرام فقر و هگر تو حاضری هم در باز سپرس خواهن قالك ممنون إشوا هكا وقف در فدامة أم كاربل لسر إشو آزاري خلقي خوا لسر فيكاري كالبيشياما لسر جونسايدا هكا بسري ملتي ما هاتي سر حفتي وشار فرماند كملتي ما تيرا در باسبوين جارك هدس قالك ممنونم هكا أف در فدامة بله چیه پارسنا ماف مریا و ساج تایبتش بویت او چه کاره؟ ما في مروفان خاصة وك أم بيجن ما في مروفان بشكل عام وخاصة ما في جنا إيزدي وأم بتريه حق بدن كجنا إيزدي مخابني هونجي زانن هفتي وشار جرا جنا إيزدي بو قرباني وهاتا كرين وهاتا فروتني وتعرضي اغتصابي بو وهاتا فيجا بيجي مخابن لسوكا وك حيوانة تيفروت المخابني فيجا وقتا ام بيجن هفقس فرمانا جنا إزدي تيرا درباس بويا جرك باب وبرا وخوي ومروف هر يكيش آليا خوبا وي جني بدي باراستن وي جني كو ما في وي جني بدي تي او جن كاربي خوب باريزي كاربي خوب باريزش فرمانا وشتوفانا وكوچي جاري دن او جن نه كرين و نه فروتن هش بر مخابني الجن براستي جي الجواكا مدا وكا دارش كستية مسألة كما وصاد بيجي وكا دارش كستية فيجا وقتا عم بيجي جن دارش كستية نجن خودي بتني دايا كو زاروكا چه بكي كو برلبر مالي رها روري ما مالي تميز بكي نا جن چه بوي كو تلبا ما في خو بكي جن چه بوي كو خواب پاريزي اش همو نحيابا نبتنيكش فرمانا ونبتنيكش كرينو ونبتنيكش اختصابي قرك اگر هينا وجنا ازديد بي قرباني مخابني حتى نوج جنا ازدي تي كشتن و تي كرين و تي فروتن وجا جنا ازدي لازم خواب قواتش خورا پیدا بكي وجنا ازدي خواب پاريزي وما في خوا تلبا حقي خوابكي اجباب وجبرا وشخوي وجمروفا اجبر الجن في وقتي قالك محتاجة كإنسانك البش خدا ببيني كإنسانك ببيني كو تلبا حقي خوبكي براستي خاصة جنا ازدي مدفي حمجي رابنا السرخوا وبخو طلبا ما في خوبكن طلبا حقي خوبكن وخوب بارز نش فرمانا امجيكا ام وعدل دنوان هچی کچو هچی جنا هکا رابو ام پشتوانیا وی بکن و ام جهی وی بکن النابا جواکا وی دا و کا هکا کاربه خوا سلنگت خوا بکری و کاربه خوا بپارزی کو نمحتاجی وان زلاما به بیجی بابو براین موی مپارز نا مخابن ما فرمانت گو بابو براین موی مپارزن بابو براین ما بهزارا هاد نکشتن و کچ هاتنا آکرین و هاد نفروتن وجش بي اگری لازم جن خواب پاريزي جن اش همو آليابا يعني نبتني بقلم سر سلاحي سر قلمي يعني لازم كجن چه طريقي خوا بپاريزي لازم خوا بپاريزي يا وام خوا مبجني رينا وجن يعني ام خوا مدافعة ويكن وش همو آليابا وش همو نحيابا ام مستعدن كأم جني راك نسلنجيوي وام جني هشيار بقنوكا إشالي المالباتي با أمر البروان بكن وأم حقي خواب طلبة حقي خواب بكن كوك جنا إزدي وكا جا إزدي خوشکا گلستان چه بو سبب چه بو صدمه ویه که که دست بکر ایو کاری و مجل بون
البته شتک بو معنی وقتی و دست بکر اوی کاری بمشن و بده پیش خواه بکارون بگیرن آستکی. دەستپێکە کو ئینسانێک بکارێ ئینسانەتیێ و مافێ مرۆڤان بە مەژوول ببێ. گەرەک ئەگەرێکی وی ئینسانی هەبێ ئەو ئینسان کە ڕابێ سەرخوا و تەلبا حەقی خوا و ملەتێ خۆ بکێ. یەک وەکمە 74 فەرمان و کە ئەم تێرە دەرباس بوون. ئەس بخواست کارم vê pirsê cewaba vê pirsa te bidim li ser xwe. Beriya fermanê min bixwe çi siyasetê fîm nedikir û min bixwe her car digot feqet ez xwazim mekteba xwe xilas kim, xwazim bibim xwendevan, naxwazim yanî tiştê siyasî û karê siyasî bikevim nav de. Her car min wisa digot. Lê wexta ferman çêbû min dît yanî mixabil jin bû qurbanî. Ez mecbûr bûm ke ez rabim ser xwe. Ez mecbûr bûm ke ez bi hezara jî keçet wek xwe hişyar bikim û ke bi rastî destpêka vî karî gelekî zehmet bû. Ji ber eger jî wexta tu dest pê bikî wê gotinên nexweşter bên gotin, wê şerê te werê kirin, wê rêl ber te bê girtin, wê tehdê bigihîye te. Lê wexta heke tu zanî tişt hemû heye lê gerek tê van tişta hemûkê bidiye sebhekê û tirs nebê. Tirsê ji serê xwe babijî ku tê bîjî ez ê însanetiyê parêzim. Ez ê telba heqê însana kim. Gerek tê însanek çalakvanekî serbexwe bê ke her kesê çişter bêje bila bêje ku tirs divê nemîne. Bi vî rengî însanek karê dest bi karê însanetiyê bike û harî mirova bike. Roja îroyîn parastina heqê meriva nav êzdîxanê da çi astê ye? Yani ew şaxa parastina mafê meriva gîşet çi derecê? Keremke. Bi rastî li vê fermanê piştî vê fermanê êzidî gihîştin asteyekî herî bilind. Ez bêjim karim bêjim li seranserî cîhanê ke êzidî bela bûn û êzidî dengê xwe gihand û ke êzîdî telba zimanê xwe kir û telba êzîdxana xwe kir û telba heqê xelkê xwe kir, milletê xwe kir, telba 74 fermana kir. Bi hezara keç û xortêtme rabûn ser xwe piştî vê fermanê û wî telba heqê xwe dikin û wî mafê xwe diparêzin wek xwişka Nadiya Mirad, wek Mira Smail, wek Saîb Xidir, gelek çalakvan, gelek însanên navdar, gelek rewşenbîr di nav civaka êzidî de rabûne ser xwe, gelek keç û xor rabûne ser xwe û bi hemû aliya ve dengê xwe gihandine a dinyayê keçi bi serê me hatî bi rêya pertûka, bi rêya televîzyona, bi rêya Facebook, bi rêya elamiyan, bi rastî jî êzidiya texsîr nekir û êzidî giştin astê herî bilind piştî vê fermanê. Ez bêjim ke beriya vî fermanê weke niha em rabûbana ser xwe û me midafea xelkê xwe û heqê xwe kiriba û me telba heqê xwe kiriba belkî 74 ferman nihat bana ser me. Lê rojên pêşa me de yani pêşa roj da gerî çi bêkirinê çi gerî xevat bêkirinê wextê bikarvan parêzvaniya heqê meriva taybet êzdiya û êzdixanê bigin asteke bilind çi gere bêkirinê? Divê her însanek rabê ser xwe û divê bi çi rengî harî milletê xwe kirî harî milletê xwe bike. Em bixwast karim li ser vê pirsa te li ser vî karê li pêşiya me bipeyivim. Em bixwe teqrîben niha em sih keç û xortî êzidî vê derê li Almanya ev fikir ku cem min peyda bû û min xwest ez karekî li nav karê xwe re çê bikim. Min dixwest ke ez harîkariya wan zarokê êtîmê di nava çadira de bikim hege mixabinî bêdayîk û bêbab û jiyana wan zehmet. Min dixwest ez harî wan bikim ji alî mekteba wan ve ji aliyê cilê wan ve ji aliyê nexweşiya wan ve min dixwest ez harî zaroka bikim û keç û jinê dike nava çadira de û bi rastî yanî hedefa me ew e heke em misaeda xelkê xwe bigrin Iraqê û li Sûriye û li Tirkiyeyê firq nake li kê derê bê. Wextê însan karekî însanetî bike
گەرەک نەبێژێ کە لە سووریا ئەڤ لێ تورکیە ئەڤ لێ عێراقێ گەرەک فەرقەلبال نەبێ من نها دەستە vî karî kirî û em dixwazin her însanekî karibêje aliyê xwe ve çi bike bila bike yanî ke karibê orokî tibereع bibe yan karibê bi 100 euroyî tibereع bibe ew xêra xwe gerek her însanek ji aliyê xwe ve rabê herî milletê xwe bike xelkê xwe bike xelkê xwe bide parastin mixabinî yanî hêdî em bi tirî dibine qurbanî em bine qurbaniya siyasiya min bine qurbaniya حزبا em bine qurbaniya nexweşiya bice gerek em bi tir karibin û bi tir û bi tir jî em xwe biparêzin û bi tir jî em mafê milletê xwe û xelkê xwe û êzidiya biparêzin. Belê xwişka Gulîstan em gelek razne ji bo cewaba te ji bo bersivên te em gumanin ku tê karê xwe de pêç kevî karê xwe hûn rast bimêşînin ku bigêjin asteke bilend navî xulî di navê karî de û bikarin kêrhatiyê êzîdxanê bin û bikarin biparêzin mafê her êzîkî kê motacê wê alîkarî ye. Vê gavê bi xatirê te maliya ve. Beriya ku ez xatir bixwazim ez xwazim tiştekî li vê derê bêjim ez sêvî dikim xaseten ev rîsala me ji keç û jinê tê êzidiyê re li kwî derê bin bila bibin û rabine ser xwe û bi xwe midafea xwe bikin û xelkê xwe û xaseten telba mafê jina êzidî bikin û telba mafê xwe bikin ji hemû dinyayê. ji ber mixabin wexta ferman çêbû cavê dinyayê hemû girtî bûn li beramberî wê fermanê û em keç û jin bûne qurbanê mixabin bice ez sêvî dikim ke keça êzidî û jina êzidî rabe ser xwe û bi xwe yanî midafea xwe bike û bi xwe xwe biparêzî em jî sozêl di newan her keçeka hege bixwaze bikeve meydanê û bixwaze ke xelkê xwe û mafê xwe û mafê xelkê xwe biparêze em harîkar bin vê re û ez bi xwe wek keçeke êzidî wek Gulîstan reş û ez misteedim her keçeka ku telba harîkariyê bike em misteedin em vê re harîkar bibin û adin jî karê me ez dixwazim her kesekî karibe vî karî bike me re harîkar bê û bikeve nav me de dixwazin ku em li seranserî Ewropa hemûyê grûpê me bela bibe û em kar bin bi tir xizmeta wan zaroka bikin ji ber ew zarok misteqbelê me ne ew zarok yanî ew ê paşa roja êzîdxanê ava bikin ew paşa roja êzîdxanê ne vê cem dixwazim ke em wan zarokê bê dayîk û bavê êtîm berçavê xwe deynin ez sêvî dikim her keç û her jineka heke li Ewropa û li kwê dera Ewropa bê bila bibe ferq nake tinê ke em bibînin ke çi qas qeweta jinê heye û çi qas xaseten qeweta jina êzidî ji ber jina êzidî heftê û çar cara mixabin li fermanan re derbas bûn vê ce ez sêvî dikim ke her jineke êzidî li kwî bê bila rabê ser xwe xwe biparêzî û adin ez slavekê ji êzîdxana xwe re li seranserî cîhanê ez dişînim her êzidiyekî li kwî bê bila bibe slavê timijê re hene û êzîdxan serkeftiye êzidî çi car nikarin kesek nikare êzidiya tune bike ji ber êzidî koka vê dunyayê ne û êzidî çi cara jî nabin tune û êzidî tune jî nabin heger ne heftê û çar ferman sed û heftê û çar fermanê dijî bêne ser êzidiya êzidî çi car nabin tune û koka dunyayê êzidî ne û gelek memnûnim carek dijî vê derfetê û dem û çaxê we xweş bimîne. Temaşevan êja çawa xwe jî bihîst xwişka Gulîstan reşo dest pê kiriye biparêze heqê meriva heqê êzidiya bey fermanê re û çawa hûn divînin heye beşeke parastina mafê êzîdxanê beşa parastina kulfeta keça zaroya jina ji bo yekê jî em Gulistanê re jî pêşketinê dixwazin ku bikar ve serbest evî karê xwe bimeşîne û bikar ve kêrhatiyê miletê xwe ve û êzîdxanê ve. Em derbasê cemêvanê xwe didabin kîjan hatiye kewşkirinê qebûlkirinê wek parêzvanê heqê meriva mafê meriva di nav yekîtiya netewa de yanî UN de Saşik Sultanyan ji komara Ermenistanê. Saşikê bira çaxê te bixêr tu xêr hatî bernama feqer û teybet îro pirsa xeberdana me parastina mafê meriva ye ji bo yekî jî em gelekî şan e wextê te karî vade bivîn û cewab pirsê me bidî. Heger tu hazirî em derbasî pirsê xwe bin.
خیر سرچاواتی رسلان برا زف رازی من بود تکلیف کرنه از باور دکم هم دکارن تف هف پروگرامه که باش بنا در باز کرنه بیسا جاره کی دویژن خود ساعت بدوه بله برای ساشک پاراستنا ماف مریا پاراستنا حق مریوا او یکا چه تشته کرم که پارازوانی ماف مروف شاخه که قانونه یه و هر وساجی پاراستنا ماف ملت کیم جمار به شاخه که ویه ده بن گوتنا پارازوانیا مافی مرو و فهم دکن دو تشتا یک سیتواسیا سا چه کرنه که داری دیسکریمیناسیا نکاره به مقابل ملت کم جمار یا ددا او کار پوزیتیو انکی جانگره بینه کرنه جا آلی دولت دا ده آلی ارگانیزاسی ناف ملتی و کی ملت کم جمار ملت بچوک بکار بن ایدنتیتی خوا خواهی کن کلتور خوا زمان خوا خواهی کن او هر دک یعنی شهر کرن مقابل دیسکریمیناسیای او کار پوزیتیو او هر دک بنگاه گوتنا بنگاه ترمینا مافی مروف مافی ملت کم جمارن بله لیتا چه دست بکر اوی کاری و مجول بی چه بو سدم اوی که کوت خدا سروی کاری سروی شغلی و اوی کاری پیش در بوی و گیشت یکیتیا نتواجی کرم که از خواخا شخصی پرسه ملت ازدیو مجول بومه اوا 6 سال مجول دوون و وعده دام مخواخا فهم کرد که پرسه ملت ازدی کلیتا صافی کرنا پرسه ملت ازدی و پارستنا مافی مروه ارمنستان ارگانیزاسی ازدی گلکن نزدیکی 15 ارگانیزاسی هنه که جان تمام پرساوا مجول دوون لی مفهم کرد که لازمه ارگانیزاسیا کمک هبه که پروفیسیونال به گوه که پروفیسیونال مجبور به همه پارازوانی مافی مروف را ارمنستان دام چند گست توف کرد که خواندن آخا ستانده بون سر قانون و خواه جی دخواستن هکی مافی ملت ازدی بین پاراستنه ما ارمنستان هم گلک ترینینگ ها در باز بونه ما گلک جارا بیستیه فکر اکسپرتا و هنگی ما فهم کرده که لازمه که او سازی به چه کرنه و ما ارمنستان ارگانیزاسیا چکر ارگانیزاسیا سنتر مافی مروویا ازدیا و پاشویجی از و اندام ارگانیزاسیا ما دست بکر هر نه کنفرانسی اینترناسیونال سر مافی مروف و پرسه ملت ازدی بدنا نشان کرنه من خواخا فلوشیپ خواب در باز کر یوین دا مهکی هیم بومه مافی مروفی اینترناسیونال یا ملت کیم جمار و ساجی اندام ارگانیزاسیا ما ترینینگ گلک ریگیونال در باز بونه و دمه که فکریه که همی دا دکارن و بوه و مجبور بن سرگوه که پروفیسیونال ما دست بکر کار خالوه ارگانیزاسیای دا و وی وعده دا گلک کار هاتنه کرنه لهنگی تا پروفیسیونال مجول دوی پرسا مافی مرو و تا پرسا گلک کورایی دوینی وی دمه فهم دکی که سیتواسیا ازدیا لدولت تا دا و ساجی سر دنی حقا جی نباشه و چقدر خواد کریه 10 جاری 20 جاری 10 خواد هایی که جنگره بکرنه لناگا پاراستنا حق مریوا ناف ازدخانه دا گشته چه آسته یعنی او شاخا ناف جیانا ازدخانه دا گشته چه درجه کرم که از دکارم بیجم هکی نها حال سیتواسیا مافی مروویا ازدیال دنیا دا حقا جی نباشه ام هکی خبر دنسه و مافی مروویا ازدیا هم گره ده پرسا پیش خواه ببینن پرسا یکی فرمانا ازدیای وطان ازدیا دا ازدیخانه دا شنگال دا او فرمان کی جان دیرکت یا ایندیرکت کرن مقابل ازدیا و پاش روزا ازدیا دنه دا که رول ازدیا چیه دنه دا هم گره وسا بکنه که ازدی چا ملت بخوای کرنه چا ملت که کم بخوای کرنه اوه
یعنی باش فرمانا شنگاله گلکی پاش فرمانا ازدیال شنگاله گلک پروبلم چیم بونه پرسا کچو جن ازدیا پرسا زاروکی ازدیا پرسا پاشا روژا ازدیایه از دکارم بجم یا داداجی سیتواسیون ما فهمرو و لهر دولت اکی دا چمکی دولت کدری هم دجین ارمنستانه یعنی او جورجیای او روسیای او عراق او آلمانیا که هر جیا پرسا ما فهمرو هیه از دکارم بجم او دولت کی جان پیش دا چوینه دولت اروپایی وان دولت داجی پروبلم هیه او خا پارازمانی ما فهمرو از دکارم بجم ناوی ازدیا دا چاو شاخه که در ازدی به گوه که پروفیسیونال مجول دون خا کفنینه او پاش فرمان ازدیا دست بی بیه او سر گوه که پروفیسیونال چند ارگانیزاسیا چه بونه او خوات تازه دست بی بیه از دکارم بجم هکی خوات آگیا گل مزن پیشامه ما دیسا تشت کریه لی تشت ما کریه گله کی من و بس نینه هکیم بکار بندنه دا ازدیا خواهی کن و ازدیا چاملت خواهی کن و رولا ازدیا لدنه دا بدنه کفشه پرسک اوسا چه امزانن هنه کس که ده پاریز حق مروه تیبت ازدیا و ازد خانه و تخوازم ورا پرسکی پیش دا بینم چه همه خوش که گلیسان جه پرسی تفگریدان و تف هف هیه یا نه وان کسا مروه ازدی که اوی کاری و مجولد و کرم که چاو من پیشه دا گوت پرسا یعنی او پارازوانی ما فی مروف ناویزی دا درمینک یعنی تشتاکی گلکی که اونینه تازه دست بی بیه و بهار که او معنی هکی تورا نتورکا ما فی مروف پارازوان ما فی مروف ناویزی دا تنه ام نها دجربینن پرسا ما فی مروف یا ایزدیا لدولت خدا صافی کن و سازی هم ده جربینن کدری هم ده کارن هرن ارگانیزاسیون ناو ملتی اوی اروپایی بن اوی دنیایی بن هم ده خازن ده ورده حاضر بن و پرسا ایزدیا یا نکو تنه یا دولت خدا سازی دنه دا سازی عراق دا بنا کفش کرن کنتاکت مهنه تاو چند شخصا و تاو چند ارگانیزاسیون لیت کارن بجم ماو کنتاکت هی بسنینه نه و کنتاکت چاو شخص هم هف ناز دکن هم دکارن چند پرسا تاوف خبردن لی لازمه هکی او تورا یا پارازوان ما فی مروه ناویزیا دا چه به و کنتاکت هبه لازمه هکی ام نتورکی چکن و بوی نتورکی پروژکت او سابقن هکی پرسه ملت ازدی ی گلوبال بین صافی کردن سوا پرسه صافی کردن پرسه گلوبال سوز مثلا سوا پرسه فرمان ازدیا و ساجی از فکرم هکی گلک پرسنه هکی سوا تمان ازدیا یکن کدریجی او بمینن او پرسه خواهی کردن دین زمان کلتور و بطایبتی یا خواندنه یعنی در قوم ارمنستان او ساجی زیده ام بیجن پروفیسیونال تنه بنسه خواندن لی دولت اکدن سوز مثلا اروپایی یا عراق هبن وانا چو پارازوان ما فی مروه ایده تشتکره به سوا وی پرسه چمکی خواندن او کلیته که سوا خواهی کرنا کلتور سوا خواهی کرنا ایدنتیتی پاره که ما فی مروه او از دفکرم سروی گوه که هی خوات هیه هکی گره بکرنه و از باورم وی زودتره که او تور او نتورک وی بچه کرنه چمکی بیویه هم نکارن بی کنتاکت تفهه و بی کنتاکت گلوبال بی کار گلوبال هم ازدی چا ملت سروی دنه وی زمانی دا هم نکارن دریج بمینن باش لی روژین پیشامه یعنی پیش روژ دا او کسین که مجلد و اوی کاری و پارستنا حق مروه تیبت ازدیا و ازد خانه چه گری بکن؟ و تیبتی هم ناف ازدیا دا ناف ازد خانه دا اوسا جی تمامی گری چه کار خواد بکرنه وقتی بکارون اوی شاخ جیانا ازد خانه بلند کن سر آسته بلند کرم که گلک پرس گلک پروبلم هنه پیشامه و گلک تشت گره بید نکرنه و از دکارم بیجم هکی ام گره دست بکن اش شخصا اش خوا
اج مالبات خوا ام گره دست بکن اج گند و باجارا ام گره دست بکن اج دولت دا کدری ام دجین ما فی وام کسا بزان بپاریزن چمکی زانی پرسا پاراستنا ما فی مروف سر گوهکا گلوبال و ساجی پرسا پاراستنا ایزدیا سر گوهکا گلوبال هم دکارن وی دمی بکن کینگی هر ایزدی ما فی خواب بزانه به هر ایزدی بجی چاوا دجین مروف قرنا بیستیاکی از دکارم بیجم اکی ام خبردن سوا پرسا کچو جن ایزدیا پرسا سوا پرسا زاروک ایزدیا لی هندره هر جواکی گیدا هر ملتی که بجمار نکو تنی ناویزدیا دا وساجی او دنی دا قانون هکی ماینوریتی هکی ملتی که بجمار ناوی جواکی دا جی پروبلم هنه سوز مثلا ناویزدیا دا گلکی پروبلم که مزنه پروبلم خواندنا یا کچی ازدیایه او پروبلم وک هوی قانونایه یا میرا و جنا او پروبلم زو زواج زو مرکرنه ناویزدی هکی زاره خواه 14-15 سالی دا 16 سالی دا ده زوجینن ده نمیر و ساجی زاروکی ما یعنی او کسانا که جان پاسارو جان ما بون و دکاره بون سوا ملت خاطش تک بکرانا او نا خواندن ناستینن و نکارن و تشتی بکن ام گره بخوتن هکی رولا جنا رولا کچا ناو جواک خدا قایم کن ام گره بخوتن و سابقن هکی خواندن ناویزدیا دا بی قبول کرن چاواتش تکی گلک گرنگ ام دکارن دولت کدر ام دوینن ام دکارن ارگانیزاسی گلوبال یعنی بخوازن هکی بیجن مافی ما بپاریزن مافی ما خواهی کن و سابقن ام خواندن بستینن لیکی ام چاوات جواک ناف خدا پروبلم صافی نکن قیک من نابه ام گره وی گوه گیده دیسا ام گره باوری خدا نصر خواه و سابقن هکی مافی ما ناف مدا یا پیش بین پاراستنه و هکی ام بکار بن اش خلقی پاراستنه مافی خواه بخوازن بدنگ هکی ده بلند و دمی کینگی ما ناف جواک خدا ناف دولت خدا او پرسانا صافی کرد و دمی کینگی ازدی دکارن ایدنتیتی خواهی کن یعنی چاوا ایتسنیک گروپ ملتی خواهی کن دین خواهی کن کلتور خواهی کن و موتیواسیون ناوان دا هبه هکی پرسه گلوبال صافی کن و دمی ام دکارن سوا ازدیا اش دنیای تشت ده مزن بخوازن ام دکارن سیکیوریتی زون سوا خواه بخوازن ام دکارن افتونومیا بخوازن ام دخوازن و دمی دکارن دعوی بکن لی وی دمی یا پیشه لازمه چو من گود یا پیشه لازمه هم بخوات ناو جواکی خدا هم بخوات ناو دولت خدا یکی دولت من مافی ما بپارزه و تفجی هم گره هدی دا خوات دست بکن سرگووکا گلوبال هم گره سوا پرسا شنگاله سوا کچو جنی پرسا کچو جنی شنگالیا کی جان دست داعشی دانه پرسا زاروکی ازدیا پرسا پنابری ازدیا پرسا پاشا روژا ازدیا لی عراق لوطان خدا ام گره ویا و مجود بن از دفکرم وانا پرسا ایلاب مهمن ناو ازدیا دا بله برای ساشی که ام گله که رازنش بوی جواب باتش بوی برسه باته ام گمانن که تی بکار ویوی کاری دا پیش کوی کاری خواه خواه راست پیش دا بمشنی که بکار وی هاتی ازدیا و ازدخانه بی و اف کارا اف امکی تی بکی ناف ازدیا دا و به هم قیمت کرنه همجی تی بکار وی گلک پرسه ناف ازدخانه دا چه بینی سری چاره سر کی وی گاوی خاطره ته مالیا و بمن خیر و خوشی دا خود ساعت بدأت رسلان برا از گلک رازی بنا خودم و سوای پروگرام اجی تلویزیون ورا و بطایبتی پروگرام ورا تخازم هر دم سرکفتن هر دم پیش داچوین سوا تمان ازدخانه تماشاوان هیجا چاوا بهیست ایرو دو میوانی مه هبون گلستان رشو پارزوانا مافی مروا بشا کلفتا کچا و زاروکا و ساجی ساشک سلطانیان که آتیا کشکرنی و قبول کرنی آلی یکیتیا نتوادا یعنی
هاتیه جبارتنی قبول کردن عالی تمامی دنیای و وک پارازوان مافی مری و کمر ارمنستان و تیبتی دکه کار پارسنا ایزیدخانه مافی ایزیدخانه و حق ایزیدخانه چه ودید فقری وان چه بون هر کس آرمانجا که اون هی نیت که اون هی کد خازم بکن جبوی ملت خواه جبوی ایزیدخانه خواه چه مدید صدم جی باشقه بون یعنی گلک حقم کرد سر وان پرسا فرمان 2014 کشانت سری ازجال عراقی تایبت شنگاله و چه هم دوینم تماشا نیجا پارستنا مافی مری و باشه که شاخه که ناف عمری بنداد ناف جیانا بنداد اصاجی د ناف بنگاه حقوزانی دا الدنیای سوا پارستنا مافی خواه سوا داو کرنا حقی خواه مافی خواه بندا انسان هر دمی هر قرنی سری خواه بلند کنه سری خواه را کنه که بکارون وان حقا وان مافا بستینن و چه آمد سا گود دهی کانونا پیشن سال 1948 هاتو قبول کرنی او دانزاندن مافی مری و کیشان هاتو بو نویساری هر بندگ ایز نوی هیه حقی آزادیا گوتنه بستینه آزادیا خال بستینه تایبتی وقتی بکار و فقر خواه آزاد بیجه و ساجیف دیسا آزاد بونا سوسیالی آبوری و کلتوری اف پشتشتانه بونه بنگه ها اوی دانزاندنه جبو یکی جیب تماشاوان هیجا ایزیدخانه دلال که گوی خدا سرمه سر میوانی ما امگومان که هونی جی بکارون فقره که درش کن جبوی خواه که هلبت هونی جی بکارون هم پارزوانیا مافی مروا هم جبو ایزیدخانه بکن بو ایزیا بکن هگر هم دکارن بکارن بکن جی تمام دنیای راجی او یکاوی ببه سر بلندیک سوا هر ایزدیکی او ساجی سوا ملت ما توا با روسان خدا دا جوایان امهات نداویا برنامه خواه ببینن خیر و خواشی دا خاطری وی